Thengio muno githina mbere kwirorera Inoro TV ne twarikia magatheti riu twi nderetine uyu ni memerekia murihire na tukwari horo wa githomo gia CBC muno tukirongoreria Liz Wanyoike Preparatory and Senior School neo marugamirio memerekia uyu na thini wa studio dina Alan Jega we muciari we murutwo within wa githomo gia CBC 2248 na namba itu SMS ogioria kiuria Alan Jega githeka muno rucine muri okuo wega Jega nie ni ndageitheka muno bona Kamau naguo na tuli okuo wega na tondu hihi andu mamenyerete kujona riria ndoka kwaria ndeto cia Nibs Technical College ni tuli sister school itagwo Liz Wanyoike Preparatory and Senior School. Yes. No muthi no nyende tondu aciari aingi ni hindi riu maracaria haria hihi muciari angenda mwana wake ambiririe the foundation level playgroup. Ni kuri angi marenda gu transfer ciana ciao tondu matikenetio ni kuria makoretwo makimathomithiria. Nikio ndoka nigetha aciari magie na utauku munena nene ukonie mathomo ma CBC aria muthi maretwo CBE na hihi muciari amenye riria gucaria thukuru toyo wa kuhe mwana wake foundation nikiagirirwo ni kurora na githomo giki kihana atia kingiteithia mwana atia tondu thirikari no irehe githomo kiega muno no githomo kiega gikurimeinio kiega uria giguthomithio niguo wega ucio ngitransferwo kuri murutwo na kwoguo maundu macio ni moingienda twarie hihi na njira nguhi na nigetha aciari magie no tauku wega na hihi ma understand Liz Wanyoike Preparatory and Senior School ni thukuru ya muthemba uriku hau ona no hoto kwambiriria Alan Jega utucorere bicha ni undu wa muciari utari woka thini wa thukuru eno muciari waigwo horo wayo rita ya mbere Liz Wanyoike Preparatory and Senior School ikoragwo ko na environment yo hana atia ne kogo na njira nguhi thengio muno bona Kamau thukuru wa Liz Wanyoike Preparatory and Senior School ogwo retwo ne thukuru wa mbiriirio ni the late Liz Wanyoike mwaka wa 2021 immediately toima covid niguo thukuru uyu wa mbiriirie na thukuru uyu uriganetie na Nibs Technical College way behind Nibs Technical College ti mwena uria wa Thika Road behind Nibs Technical College na access yayo tumionaga njireria ugithie na kiganjo hega cirakari riu thutha wa Nibs no ngigera Nibs yo turikie no tugugwitikirio turikie no tutigitikagiria rutwo maturikirie hau thukuru wa Liz Wanyoike Preparatory School wambiriirie uri na kioneki kimwe Liz ni endete muno horo wa character formation na riria onaga rutwo mari college uria ringi hihi kwina deviant behavior kana mitugo arona atangihota gu correct kuria college ri agikira agiciria atiriri suppose no nyajie center nini we onake ambiririe ndaga yambiririe thukuru nini ikohota ku mold character ya mwana kumagia ri munini na nigetha tuhote kurwa na challenges iria turona ire kuria colleges na kwoguo nigweciririe mwaka wa 2021 ambiririe thukuru wa Liz Wanyoike Preparatory School thukuru no ambiririe na nditi nene I can say it came with a storm itura riu ria Kibo na twambiriria ni twakihotire gukua ciana kuma ruti tiganete na njuge hihi just fast forward ni ati thukuru haria tukinyite twina ciana ngiri imwe na kuma 2021 ni twehotire gwikithia igeranio igiri cia KCPE riria KCPE ekagwo na arutwo aitu bwana kama wingi trace ri twina arutwo Kenya High twina arutwo Mangu twina arutwo Muranga twina arutwo Mugoiri twina murutwo Alliance Girls na kwoguo thukuru wa Liz Wanyoike ni thukuru wa hotire guka with a bang itura iniriu na tondu Liz akoretwo ari mwalimu miaka mingi na andu ni moyo uguo na niki akihotete guthondeka thukuru wa Nibs Technical College ri ni ahotire kuri a very good foundation na structures cia gutuma thukuru uyu ugie na foundation njega ya kumudia rutwo na juga riria githomo gia CBC gia giukire riu ni twikithitie assessment igiri ni twekithirie assessment ya grade 6 last year na this year na ni twikithitie assessment ya grade 9 this year ni turari na candidates 32 candidates aria marekire assessment ya grade 9 no nyende tondu hihi muciari ni kuri muciari wa igua
utari waigwa hihi interview ya CBC tondu kana CBE tondu maundu maya ni maundu meru ri thiini wa bururi ri ni ndanona ciaria ingi makiuria ciuria nyingi muno githomo twarutirwo githomo kiria kiari ho kia 844 niki gitire thina kiari nakio riria presidential working party yathiaga round ikiunganagia mawoni ma CBC ri ni ndatendire mucemanio mwethika na ciuria iria cioragio ni andu ri no ukona kuri na wagi wa utauku mwega wa githomo gia CBC. One, andu no nginya metikire ati we are now the world has become a global village. Bururi witu wa Kenya tutingihota kwikaria kando na tuge ithu turikaga maundu maitu na no turenda andu aitu moime guku mathie mabururi ta Malaysia mathie mabururi ta America mathie mabururi ta maria makurite ciana citu ithie na mbere na githomo kuo kana makarute mawira kuo no nginyagia githomo gitu tugiputi kiria tungita global standards na tuhote gukorwo githomo gitu ri ni compatible na system iria ri kuo thiini wa thi ungirora na tariwo na thukuru cia TVET ri ni ithiete ikigaruraga uria irathomithia tukoima githomo kiria twetaga diploma makarehe kindu mareta akorwo mundu ni areka level 4 level 5 level 6 igakorwo ari diploma level 7 ni degree nigetha tuhote murutwo imite gukwa for example agathie bururi ta Malaysia ri ni makuhota kuequate qualifications ciaku na qualifications iria ri kuria Malaysia na koguo githomo gia CBC ri giokire nigetha gikorwo tukikenya tukigia na global standards no ngirora review ya curriculum iyo ri ya based it was anchored on a research yekitwo mabururi mangi now what is CBC nikigiatumire tume githomo kiria kiari kia 844 tuimire githomo kiria kiari kia 844 tondu githomo kia 844 ri kia focusaga na memorization na nikio bona kama ithuĩ tugithoma ri nikio tuokagira tene kurikia maguru kirai mundu athome ahituke kigeranio no ndo afocusaga na abilities ciaku ni ndijenga dia focusaga na abilities ciakwa na ndore atiriri ingihota guthingata ate abilities ciakwa koguo thirikari ni yageragia muno kweherera uhoro wa kufocus na memorization na ni wega tutaririe abilities ne mohoti mage iheo ingeiria mundu ahotithitio ni Ngai tondu mundu ni wa iheo nyingi na to nginya ukorwo kiheo giaku hetwo kia mathabu to nginya ukorwo kiheo giaku hetwo gia githungu ni kuri iheo nyingi muno andu mahetwo good riu goko kwa Liz Wanyoike Preparatory and Senior School mwikite atia nundu wa iheo icio uria twikite ri wa mbere no njugi ati ta cukuru ri nitugeretie kuhe arutwa icio exposure nene muno kahinda kau kanini tondu kuma 2021 nginya umuthi uturario horo wa miaka tena miaka ena tuhotete kuona ciana ngiri imwe ri no kuonania kuri kaundu tureka gatarekwo kundu kuingi kindu kia mbere ri thukuru ugithomithia thukuru wa guthomithia githomo gia CBC ri arutani gutiri onomwe ari ari marikuo marathomithia wathomete githomo gia CBC ri ari college na koguo riria retooling yokire uguo andu maragio horo wa retooling ni kuya mwalimu uria wathomete P1 agathoma na curriculum iria mathomaga kuria cukuru ugoka ukamuritool kana ukamuhe skills cia ku understand unpack curriculum ate ya CBC interpret curriculum ya CBC atia. Number 2, da interpret curriculum ya CBC re pedagogies cia guthomithia CBC re kana teaching methods uria murutani athiaga kirathi agathomithia re agathomithia uria mathomithagia githomo kia 844 na githomo riu giki gia CBE kana CBC re ni completely different kena ngurani muno. Why? No nyende kugweta undu umwe githomo kia 844 ri was teacher centered. Mwalimu okaga akandika noti ugirikana bwana kama unie ni ndirikanaga mwalimu wetagwo mwalimu Ndua wathomithagia cukuru kudathomagira thukuru wetagwo Gacika Primary School andikaga board kuma mwena uyo agakinyia sentence igathio twandikaga nginya tha igiri cio tuku tondu aigaga akiandika ndukandike turore arikia koimaga tuikiria coka na thutha na koima aikia coka niguo twamenyaga githomo ni arikia kwandika tugakobia. So it was teacher centered. Githomo gia CBC is learner centered. Mwana ari
reu on objectives iria to formulate cia kirathi nigetha mundu amenye atiriri iria twitaga reu specific learning outcomes iri ikoragwo ifocusite na mwana the learner not the teacher not the facilitator kugwo mwalimu ri akoragwo tu akifacilitate no mwana niwe urathoma na nikio competency imwe ya CBC is learn to learn na kugwo ri as Lizi Wanyoike Preparatory School ri arimu aitu twambite tuka make sure tondu nio marathie kirathi ni ma understandite curriculum eno na njira iria yagirire pio na mwalimu every now and then after every term twahinga tariu Dithemba no nginya tugie na workshops ciao nigetha mwalimu uyu akorwo no tauku munene muno na gutiga behavior ti undu muhuthu uria mwalimu athomete college guthomithia ri kumumekia riganirwo ni uguo na understand atiriri rana centered ni kuga atiriri eke mwana tiga kuonia mwana uria twigaga abukudu. Why can't you give this learner a chance? Uhe mwana uyu a chance ya kumenya atiriri. Let them know like A for apple. Why should it be A for apple? Why can't I say A for something else? Todo ni uria ndirathoma tiguo rathoma. Na tiguo mundu witu wa kamera hari arathoma. Kugwo wagirirwo ni kureka mwana a explore na hote guthoma na njira iria we mwenyewe ari talented gukana hetwo kiheo kiu gia ku understand na kio neo difference ya CBC ni kwenda kugweta undu ungi umwe tu na wacokia kiore kiwega muno Njenga thank you nikiro na ngiguthikiriria ugandi maya uri urahe anja ici thank you muno he kindu kingi gitagwo parental engagement and involvement na ndajiriria na engagement parental engagement and involvement. Parental empowerment and involvement. Parental empowerment and involvement ni kuga atiriri muciari is at the center of learning na aciari aria maratwirorera kiroko kia umuthiri githomo gia CBC tutiuranwo nakio angikorwo ni tukurealize ciana citu ni ikurealize value ya githomo gia CBC ni ati ndiroiga muciari ri kuga muciari ni agirirwo gukorwo ari empowered ri riria aciari ma protestaga ni merwo ati ciana irehe nguku ni meiga ati ciana ni irerwo ithondeke crusade ni marerwo ciana ni cierwo ithie ikahate thoko igathie gaswimu nyaki iguru igaswimu nyaki iguru tondu matikiri na swimming pool kiria kiari na thina ni riri parental empowerment no nginya ta cukuru mwambe mwite aciari na muma enlighten niki turario horo wakio riria twiga mwana ni agirirwo gutwarwo handu hareragwo ngukuri turariritio naki riria twiga mwana ni agirirwo ni guthie thoko na amenye kugura na amenye gucokia cenjiri turariritio naki riria twiga ciana ni ciagirirwo iheo sadaka tucagirie kanitha iria i hakuhi tumatware nigetha mone service leader gwate na muhothi woya gwate ari batoyu niki na muciari angemenya bata wondu ndangiaga gu support no ithuĩ twendaga aciari mambe meke tugacoka guka kumera mwekaga ũguo niki na nikio githomo giki ukuona thukuru nyingi ni kirathie githomo giki gikaga kugacira uria kwagiriire at Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School o tamu ikiambiriria no nginya tugie na mucemanio na aciari na gatagati-ini haria tuona necessary ni twitaga aciari why tondu muciari angiaga ku understand wega niki mureka ta thukuru ri ni hinya muno gu support undu ucio na nikio wa empower muciari ri riu ugacoka ukamu involve ukamwira gitumi gia gwika uu ugacoka riu ukamwira atiriri weekend ino ri ni gwenda muthie mucarie makongo na mwacaria makongo mutikae guthondekera mukwo ucio turenda guthondeka mucie mucarie makongo muhure moke mendigi cukuru ithuĩ turi arutani ri tuikare na ciana icio thi tumatware through kahora kumenya guthondeka mukwa kumenya gucora kumenya gwika undu uria ungi no ti wire mwana mageke na muciari hwaini na ithie wira na nyina ndari kuo indo icio ithie igurwo irehwo cukuru to access tuhe mwana marks ati tondu ni athondeka muiko na muiko ragurirwo nduka-ini tukwenda athondeke muiko ucio wina mistake na hena mahitia onio ni mwalimu atiriri nyita ruhiu na tiga gwitigira kahora ona ngikorwo gukua kiumia kimwe agathondeka muiko ucio very important. Good. Ndechiria kuria Lizi Wanyoike Preparatory and
and Senior School mundu gwitwara ni Njenga no mukire na mathako ta nyimbo maundu maya ma ati na drama ni mwiroreri ndiona akijuria kiuria kiu tondu mwana wake uhigireire muno maundu ni mau nginya ma mathako thegio muno one of the tenants ni kuga atiriri basic foundation yemwe ya githomo gya CBC ni holistic development. Holistic development ni atiriri mwana atige kurekwo tu akure academically ni turore iheo icio ingi outside academics. Ugiokalizi wa Nyoike ri twina kiharo twitaga AstroTurf na side AstroTurf wino ni turari na coaches kuma Spain marokete friendly matches ikuo why standards cia kiharo kiu ri is very high ni tumikite sure akorwo ni swimming akorwo ni soccer akorwo ni performing arts uhoro wa drama uhoro wa music ni kindu turiyite a lot of emphasis on na nituonete arutwa igeitu amwe magituika very professional football players. We normally invite schools over the weekends to come from around area ya Ruiru magoka tuka engage na arutwa itu both in swimming soccer ni magukorwo ni kuri dancing tondu ni kuri andu very talented nyonaga tari college ri kuri arutwa eri ndironiro mwe Canada uri onge ndirona akihaipu kuri US maundu maria ciari monaga tari ma mikorari he mwanake wathomira ICT etagwo Maish ara hype US athiete ndironire California ena crowd nene hey mwanake ucio warora maundu maria ekite na kiakite hau kiboko na akite ngoroba ithano na akite na kugamba tu oguo tu koguo abilities icire mwaciari maroraga na makonda ta mwana tata tutaraere wana nake ri ni maundu mebata muno na ni moturageria kuri a lot of emphasis guku Lizi wa Nyoike Preparatory School no nyende kuga atiriri ungirora githomo giki wauma grade 6 ri ugatonya grade 7 ni yo junior school focus yayo ri riu ni pathways ukambiriria kuhariria murutwo kuikira pathways now haha ri emphasis ikambe gacenjia tondu ni ukuona kuri arutwo amwe very much talented in STEM ni ukuona kuri arutwo angi matari talented in STEM for them is performing arts and social sciences na koguo ri focus riu igacenjia hanini no ria ta thukuru twikite ri ni work na industry. The other day we were in Nairobi Hospital the entire day na arutwo grade 9 na grade 7 why murutu uyu to ni aiguaga medicine ri na andu ni marokaga kiroko makoiganie ngenda gutuika ndagitari ri ni ndagitari wa muthemba uri kurenda gutuika ithui at Lizi wa Nyoike twendaga gukorwo na clarity of mind murutu agithoma that athiire tariu hindeo matwari mari Nairobi Hospital ri makurutia guthiere radiology magathie theater makoima theater magathie rabu moima rabu makaririo ni madagitari o ne pediatrician murutu akamenya atiriri ingenda gutuika a medical doctor ri niguo ni ndatuika general practitioner no gwenda focus yakwe ikorwo nie nduike a pediatrician akorwo ni maundu mangi mekagwo ni kuri pharmacy ni kuri akorwo ni pharmacy ni kuri mundu guthie compounding ni kuri angi mekwenda guthie dispensing na koguo ukona options icire arutwa acio makiuma hau no wonaga mundu ari na clarity of mind amwe metigagira kindu ta mortuary science ri makamenya atiriri fine ino ikagwo u akorwo ni kindu ta anatomy ri ino ikagwo wako ni ndirenda guthie biochemistry ri ino ni area ria ingithie kugwo juge general ta thukuru ri to Nairobi Hospital andu ani turari East African School of Aviation andu ni monaga ndege kiumbuka haria na tondu ni ndari trip yo twari East African School of Aviation ni focus yariri murutwo ri ni anaigua uhoro wa rading traffic control na tondu thukuru ucio we na simulations nyingiri arutwo they were so excited kuona ndege uria yukaga kugwa uria controlagwo uria ndege yaingira ya space yerekwo no kona arutwo acio ri ni mambiriria gucangamuka maundu mau ma engineering na koguo as a school we were actually intending tiga tamwira ri nini muno ri nitwendekete marwa guku Royal Media moke maikare guku studio mone atiriri mana enjoy Kamau agitangatha let them not see
as if ino ni magic gutangatha kana kuoneka riu ugo turoneka haria TV niri tari magic tungianjiriria inculcate value inculcate meciria ta macio thini wa ciana citu ri Kenya ria tugukorwo nayo rucio ni Kenya nema hatire rutanganja tukorwo na bururi ucenjetie na bururi mwega he muceri wi haha urenda riri mundu gwitwo Njenga wabe utuhe namba cioria angikinya kwanyu Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School joke nguria kiuria ndirenda thank you muno nani ni ndona message icio igiuka na njugi atiriri njugire thukuru wa Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School way behind Nibs Technical College along Thika Super Highway thutha wa cukuru ucio wa Nibs Technical College ni accessible na njuge namba citu cia thimu ni 0113 228064 8064 na no kulira ini ege 0310 haya tatwira atiriri ciuria ci haha kirathi kimwe ri kina ciana ta cigana irathi citu tulimitaga ciana 25 okay now tulimitaga ciana 25 tondu riri murutani umwe ni ndoiga murutani ni matigire gwitwo arutani teachers they are now facilitators tondu murutwo if it is a runner centered approach ni komini atiriri murutwo de kurora mwalimu uria twathiaga kirathi twaikara kiroko deski-ini tukatinda turorete bodi competencies ici uiguaga andu makiaria uhoro wa core competencies tutiugaga umuthi ati githomo ni giacenjirio ria getagwo syllabus riu curriculum yokari ni twatigire guthie topic na subtopic tumitaga strand na substrand riu ndongiuga umuthi turathoma substrand ya communication ye developagwo wekira arutwo atano group ri maroranite ringi ukamekirira chat gatagati hau urenda atari uguo brochure eno twikite uguo ri ukera arutwo mandike maundu matano mangiona haha mako discuss among the group of 5 na maandike this is a teaching method na maandike tondu urenda riri mambe wenyewe maranirie haha ni hora build competence of communication and collaboration arutwo aya makiaraniria ri makamenyana na makamenya atiriri kama ua kiaria ni njagirirwo ni gukira thikiririe tondu tene nikio wonaga andu uhoro wa competences kana iria twitaga values ikiaga gukama out properly kindu ta critical thinking ndarora oguo ri ni ngurora mwana kioyo ri nikiarorete oguo I am critically thinking so uka develop competence ya critical thinking and problem solving na koguo njugi atiriri uhoro wa githomo giki gya CBC it's very exciting very exciting ciana 25 o kirathi ciana 25 na murutani umwe no roa school ne kuma PP1 kuma play group PP1 PP2 grade 1 grade 2 and grade 3 tukoragwo na mwalimu na assistant teacher okay. Now why assistant teacher assistant teacher ri andu mariro wa school ne makururagirwo ibuku mwalimu no nginya mwalimu wa guide arutwo kwandika date haria yagiriire nigetha ibuku ri we muciari wario no kona some standards no gakenera uria mwana waku areka ririkana ati roa school ne kuo horo wa kindu ta letter formation uhoro wa reading uhoro wa sentence construction uri na kuoguo that personalized attention is very key na ngwire atiriri bwana Kamau na undu uyu ni wa bata muno na aciari aria marathikiriria maigwe aciari aingi maneciria tondu basically mwana wakwa ndwarite private school the name private schools make your child successful kana mwana akanyita tondu ndi just a private school ni no ndimwire aciari na ndimwire uhoro uria wi wama na ndirauga uguo ni ndi mwalimu uhoro wa kuga mwana ari private school
ti muiganu wa gutuma mwana waku ahituke tondu there are many ona ingira charge vivi ya iguru muno nega create a perception of value na tondu aciari aingi ari mararehe thukuru ciana ta Lizi wa Nyoika Preparatory School their middle class ni andu very busy matigiaga na interaction ya mabuku ma ciana ciao magakoraga mwana awestirwo akiwestwo woka we grade 3 ukera jenga thoma ibuku riri wageria nduri kindu mwana ndangihota guthoma mwana ndari sentence construction ya gemenya na no ngwire o bwana Kamau tari transition ya kuma play group goka PP1 PP2 key you are laying a foundation for that child for long life learning no gire foundation shaky mwanare muonireta formation nikio wonaga andu makiandika uria mwalimu tene atwiraga kuria primary school ati turandika ta nguku ikinyithitio rangi ikakanyanga ibuku tondu mwana uyu ni agire kuonio leta formation bu b dia b iroraga ati ugutema b atia shaping of letters is very key. Number 2 woka transition ya kuma grade 3 goka grade 4 grade 4 ni ho foundation ya mwana gugathoma nginya high school iriagwo mwana uyu amis concepts simple concept basics ta multiplication mathabu o uhoro uria wi wa ma ono angigoka ona atherukirio mabuku ma mathabu anywe thubu ndakamaigua ari grade 7 tondu ni awestirwo ari grade 4 na koguo ni wega aciari riria ndirario uri ni ndirario uguo tu ni undu wa Lizi wa Nyoika Preparatory and Senior School ni kuri andu hi maranjigua mari Nyeri no maremwo ni kurehe mwana wa grade 4 haha no ni wega uthie thukuru riri ugie na interactions na muruto na murutani get involved in your child's learning na kurora mabuku na guikara ukamenya atiriri tari ungirora bwana kama uri ona riria turariria ciana citu kuria miciiri ni kuri kindu kitagwo riri age appropriate content. Tari mwana riri arathia gikuraga ri ni ukumenya atiriri mwana uyu ri ingihota kumwiraga ciugo atia mabuku maya ni magaidete wega muno ukona ko ni ciari ri at grade 5 ri riu marathomithio koguo he maundu mamwe wage ringi ungikorwo mwana arakuria ciurio kamwira very basic yet athomete maundu maingi muno cukuru ni guguthima araguthima no tondu ndui na ndu interactaga na mabuku maya ri ukaga kuhe mwana information iri ogu support uria murutani areka thegio jenga tukirekereria ri ndeciria ni mumahega lunch iriho niguo kana hathiaga atia nie no njugi atiriri in fact brochure eno ndinayo haha no rio ngiuka akone lunch ituri clearly twikirite lunch haha kuma Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday haya good na arutwo itu akorwo ni riria mararia chicken is chicken ya kuhunia mwana ate chicken yes if it's chicken if it's spaghetti we do give them even spaghetti in short Lizi wa Nyoika Preparatory and Senior School no juge ni thukuru for sure mwana aguthoma na feel de sukuru titi de jera de sukuru wari na ekuri atamemukawa agathoma ri mwana uyu wari atemukawa heri undu bwana kama wingienda kuga mahinda maitu matanathira ni kuri aciari maratwirorera na matio ya tiriri nie kuri andiri Lizi wa Nyoika Preparatory and Senior School ni kinyaga turutitie gukua ciana kuma Thika kuri Thika mwena ucio wa Thika Greens area yothe ya area ya Thika Greens Thika Town ugoka kuria Thika kwa gofu guka tugaikuruka tugoka Juja tugakuwa all the states around Juja kuingira Juja farm tuikurukite ugo tugoka Kenyatta Road tugothie mwena wa Muigai tugacoka tugathie mwena wa guthie Gatundu tugathie estates ta K estate tugakuwa all the way ginya Croton tugathie Kimunyu tugoka area ya toll station around itura riu riothe ria toll station tukuaga tugoka tukaingira ruti ya Mugutha tugathie Mugutha tugathie ginya Murera Saiso kurio hakuhe Jakaranda tugoka itura ria mwena wa Matangi tugathie ginya kuria metaga Ngoma Tupu rio ire twaruria tirwa matuku ni area yothe toima hau tugoka bypass tugathie ginya Karuguru toima hau tugoka area ya Mebri tuoka area ya Thika Road tugoka all the way ginya gia Kasarani area ya Isipe twacoka mwena uri ungi tugakuwa kuma Zimmerman tugathie Kahawa West tugathie Kamiti tugokira njireo tugathie mwena wa Mugumo all the way ginya gia Kirigiti twacoka
mwena uyu ungi wa Ruiru ni tugukua mwena uria wothe wa njira ya Kiganjo tugathie nginya Oakrats tugoka area ya Dikio tugathie tukaingirira Mugutha area. In short, mothe nimo matura maria tukuaga na ithuĩ transport itu ri transport itu ina driver, trained driver, and especially on driver wina instructions na driver understand uhoro wa defensive driving. Number 2, tugekira mwalimu niwe woyaga ni tumetaga bus minders, but they are trained teachers with a TSC number. Nio macukithagia mwana na nio wewe muciari ukunengera mwana. Na kuogwo in terms of safety ni kindu as Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School to focusite na kio muno tondu muciari ena mwana wake munini na ringi niwe first born kana hii ni ciana, you would want to know hari orathie ri safety ri ihana atia. Thank you muno Njenga, mathaa maitu matiratwetikiria guthie na mbere no ni ukuhe kahinda njuge namba ringi emecokere tu gwa second 10. Thank you. Ni kwenda kuheana namba ya Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School ringi 0111, that is 111 030130. Thukuru uyu njugire wi behind NIBS Technical College. Interviews ni irathie na mbere tuhurire book interview yako at your own convenience. Nigetha uke for interview, okay, you have a walkthrough thukuru witu na nigetha uke make up your mind kurehe mwana Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School. You have a clarity of mind. Darehe mwana a second home, a home away from home. Asante thegi muno mundu gwitwala ni Njenga kuma Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School. Ucio umwa umemerekia murihire tuikirio hanini gecokereria tukorwo mwena wa Muri Date Girigiri county ya Nakuru twina mheshimiwa PM Njoroge titagoko kumago. Gukena riu tugikungwira miaka 10 ya umemerekia